Okay, twagarutse mu makuru yacu. Twagarutse live mu makuru yacu, tuba updating, tubagezeho amakuru agezweho n'amakuru yacu ya kane yo kuri uyu munsi. Nge mureba kuri screen za televiziyo zanyu, nge ureba kuri screen za telefone yawe ucigatiye mu biganza. Nitwa Etienne Besa, ntabwo ni ngende kuri umukozi w'Imana Ephraim Musabwa. Musabwa na yahe ni meza, ngo nameza ukabandi nameza nk'abandi. Ndabikunda iyo nsubije gutyo. Mbona ibintu ari neza. Tusubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ntajya bura kiriya gihugu, sinzi uko byagenze, yabaye isoko y'amakuru ya buri munota buri segonda, asohoka ibintu bishya cyangwa cyararozwe. Nabyo wasanga wamenya amakuru ariho na yaherero Ephraim. Inkuru itugezeho iravuga ibijyanye na wa mugabo uriho karajya ku butaka bwa Goma, akavuga ko yahageze ndetse aje kuza kwe atari itangazo. Cyangwa ni itangazo yavuze ngo yavuze ko atari itangazo. Ubona undi ni Kabila Kabange Joseph. Amakuru tukuzaniye none aha navuga ku ishyaka yitwa PPRD. Magambo arambuye Ephraim n'ujye ubibasha mu Gifaransa araza kubigarukaho. Ishyaka rya Joseph Kabila Kabange yitwa PPRD ryagagaje ko kuba Kabila yaragiye mu mujyi wa Goma bidasobanuye ko akorana na AFC M23. Ibi ngibi bihuriranye n'ibirego ashinjwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, aho yagaragajwe nk'umugambanyi. Yagaragajwe nk'umugambanyi ndetse anafatirwa ibihano bivuga ko imitungo ye igomba gukumirwa cyangwa se igafatirwa, yaba ari imitungo iri imbere mu gihugu, igendanwa n'itagendanwa, yimukanwa n'itimukanwa, yose igafatirwa. Urumva? Iri shyaka rye rugeze ritangaza ko mu by'ukuri kuba yagera kuri buriya butaka bwa Goma naho bihuriye cyangwa se bitavuze ko yagiye kwifatanya na AFC M23. Ibi ngi tugiye gusesengura turebe ibikubiye muri iyi nkuru. Ni mu gihe iri shyaka n'ubundi ryatangiye gukumirwa hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari indi nkuru ivuga ko abayobozi b'intara basabwe gukumira ibikorwa by'iri shyaka rya Kabila. Ibi byatangajwe na ministre mw'iki gihugu yitwa Ministre Shaban. Uyu nguyu yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa bya PPRD nyuma y'uko Kabila agira uruzinduko mu mujyi wa Goma, no mu gihe ugenzurwa na AFC M23. Ibindi bigiye kugarukaho Ephraim, ibyo tugiye kugarukaho hanyuma tuka-updating abakunzi bacu. Ariko mbere yuko wenda tubigarukaho tubiva imuzi n'imuzingo, reka dukomeze tubashimire cyane abakunzi bacu bakadasohoka. Niko Mivumbi ajya avuga ngo nabakunzi bacu bagakibwana bakadasohoka, inshuti za hafi zibana natwe umunsi ku wundi. Tubabwire gute? Shima ukanasaba cyangwa tugaruka, tubikore tugarutse ko se tuzahora dusabura ntibakwibwiriza. Oya, usaba ahabwe. Aho kugira ngo kandi ufate ikintu utahawe, wagisaba ukagihabwa mu nzira nziza. Adufata akaruhuko gato Ephraim, ase tugaruke mu kanya gato twinjira mu nkuru yacu ku buryo burambuye.
Okay, reka tuguhe ikaze tukwiyegereze muri iyi nkuru yacu ya kane yo kuri uyu munsi hano kuri AMTV show na Gasabo News 24. Ephraim Karame kabiri banza ukore bya bindi nta bindi nibyo kubabwira ngo mudukandire kuri subscribe, comment, share ndetse na like. Reka rero bavandimwe mudahwema kudukurikira, nanone tubarekire gukomeza gukora uwo murimo twavuga ko mu by'ukuri dukomeza kubahatira, ariko kandi ntitubahatira n'ubushake bwawe. Ariko icyiza nuko tubabwira tubasaba mukabidukorera, icyiza nuko tubasaba bakabikora, kandi natwe bituma duhora tubabwira mu bidukorere. Dukeneye aba subscribe benshi bwana besa benshi kabisa. Uko turi hano tuba twifuza ko nibura twahava tubonye nk'abantu nk'ijana ndetse barenga, kandi burya ngusabwa ahabwe, usaba ahabwe. Dukeneye guhabwa rero, dukeneye amaboko yanyu, dukeneye inkunga yanyu ya subscribe ndetse yewe na comment, bibaye ngombwa wajunyuzamo ndetse ukanatunenga yewe, kuko burya bwana besa kunengwa si bibi. Iyo wanenzwe ubona uburyo bwo kwikosora. Ntabwo ari bibi uduhaye comment ukatubwira uko ubona ibintu, cyangwa se ukatubwira uburyo ubona amakuru tubagezaho, icyo twakongeramo dushyiremo umunyu cyangwa urusenda tubigenze gute. Kachumbari shyiremo kachumbari. Byose bya kachumbari ni ibiki? Niwe njya mbona uyirya ntuzayimbaze. Kachumbari yawe rero reka tubabwire ngo bavande ni ibirungo, ibyo ni ibirungo. Kachumbari ni ibindi birungo naboneye mu bindi bihugu, ariko rero reka tubabwire ngo nimudufashe tubafashe dufashanye. Ibyo ni ukuri. Ikindi tubabwira buri munsi nuko usibye akazi dukora ko kubunyamakuru, turi n'abafotozi babigize umwuga. Dutanga serivisi zitandukanye zirimo zo gufotora, gukora amashusho, amavideo, live streaming. Byose nimba bikeneye tugane, kandi turagukora serivisi nziza, uranyurwa. Reka tukwiyegereze tuguha ikaze kabisa. Ikaze muri inkuru yacu ya kane. Ni inkuru tugiye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ephraim Karame kabiri, mu cyumweru gishize nibwo twaje tubabwira ko mu by'ukuri Joseph Kabila Kabange, former president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu mugabo yayoboye iki gihugu imyaka igera kuri 18, bivuga ko yanyuze mu Rwanda yerekeza i Goma, aho byeneteganyijwe ko ari bugeze ijambo ku baturage b'abakongomani, n'imbwirwaruhame agomba kubagezaho. Aho kugeza n'uyu munsi imbwirwaruhame ntarayibagezaho. Barategereje biba nka kwa kundi kwiki nk'aya mabati yande harya. Amabati bemereye bantuza. Ni bande bayemeye? Bantuza bemereye amabati aherayo. Abatwa ngo Habyarimana Juvenal ngo yigeze kujya mu murenge umwe nako muri commune ngo yemerera abatwa ko azabahereza amabati. Nanungu bacyategereje. Nanungu pole sana. Ikiza nuko bahuye na guverinoma y'ubumwe itavangura, nubwo bakira abatwa basigara abanyarwanda, cyangwa n'abasangwa butaka. Ibyo ngibyo twabikuyeho Ephraim, n'abanyarwanda nk'abandi kabisa. Ubwo urumva ko ibintu byinshi bagiye, amazina babitaga menshi yagiye akurwaho. Bunini abayobozi bwana besa bari mu nzego zitandukanye, bari mu nzego zikomeye z'igihugu, baravuga rikumvikana cyangwa rikijyana kabisa. Dore wa muntu yanyandikiye muri ya nkuru ya mbere ngo ikinyamurenge kirakunaniye sha. Nta cyuzo umbeshye uraho ngaho mbeshye ngo bayasuka mu gisabo. Ako bavuze ngo basuka mu gicuma. Byose kimwe, nta gicuma nta gisabo. Ko babyise se abakise igisabo n'igicuma nta bwenge bari bafite. Sawa to. Ujye unyifatira ibyawe namaze kubivumbura narakumenye. N'abatazi n'icyo nzi.
reka rero twinjire mu nkuru yacu nyirizina twabwira ku bijyanye n'uyu mugabo Kabila ufite n'ishyaka yitwa PPRD, ishyaka ryari riri mu myiteguro ya campaign yo gukomeza kwiyamamaza, no gusobanurira abakongomani imigabo y'imigambi yabo kugira ngo bazabahe amajwi kura cyangwa se amajwi mu matora ateganijwe nyuma ya Tshisekedi Kilombo. Iyi shyaka rero PPRD tavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ephraim yego ryatangaje ko kuba Kabila yajya mu mujyi wa Goma bidasobanuye ko korana n'ihuriro AFC M23, cyane cyane ko iri huriro rifite ishyaka ryaryo rya politike ndetse n'igisirikare cya Kabila yageze i Goma ku gicamunsi cyo itariki 18. Ni amakuru yatugeze avuga ko yageze i Goma. Nejo ndi yaragaragaye ariko we ntaravuga, bivuze ngo kugeza amagingo angaya biragoye kuba wabyemeza cyangwa ngo bihakane, ariko ibyo abantu bavuga nyine baravuga ibintu bivemo. Yego sawa yego ni wa muja muri kumbesha wa undi kwaje mubwire ngo turamusuhukije ndamwereka. Bivuga ko Kabila ageze i Goma ku gicamunsi cy'itariki ya 18 Mata muri uyu mwaka. Ibintu rero byahise byamaganwa cyane na leta ya Kinshasa bitewe nuko uyu mujyi ugenzurwa na AFC M23 kuva mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka turimo. Minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba nyuma y'umunsi umwe gusa ntabwo ari iminsi 9 yahise atangaza ko imitungo ya Kabila iri muri Kongo yafatiriwe yafashwe mpiri, kandi ko we n'abandi bakorana bo muri PPRD no mu ihuriro rya FSS batangiye gukurikiranwa n'ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Mutamba yasobanuye kujya i Goma kwa Kabila gusobanura ko afite uruhare rutaziguye mu bikorwa bya AFC M23. Ngaho rero Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu uyu wese afata umwanzuro wo guhagarika ibikorwa by'ishyaka rya Kabila ryitwa PPRD muri Kongo, kurihagarika uhagarika ibikorwa byabo ntibongere kugira igikorwa icyo ari cyo cyose bakora kijyanye n'igikorwa cy'ishyaka ryabo, kwiyamamaza ubwo birarangiye cyangwa se abantu imigabo n'imigambi yabo, ibyo byose bigomba guhagarara. Gusa umunyamategeko w'iri shyaka rya Kabila yitwa Maître Tresor Lungungu Kidimba yatangajwe icyemezo nta shingiro gifite. Nta shingiro namba. Uyu munyamategeko yavuze ko ntabwo byatuma twemeza ko hari uburyo bwo gufasha cyangwa kuba umunyamuryango w'umutwe witwaje intwaro. Maître Kidimba yavuze ko Goma ari umurwa mukuru w'intara muri Kongo, bityo ko buri munyekongo yemerewe kujyamo. Asubiramo ati ntibihagije ku buryo twashinja umuntu kujya mutwe ugamije gukuraho ubutegetsi. Ukwana bya hafi na Kabila yasobanuye ko yagiye i Goma kugira ngo yitabire ibiganiro by'amahoro bigamije gufasha Kongo kubona amahoro. Yagiye gukora iki? Gufasha Kongo kwitabira ibiganiro kugira ngo iki gihugu kubona amahoro. Byamenyekanye kandi ko Kabila ateganya kugeza ijambo ku banyekongo, rya jambo kuva ku itariki 18 na n'ubu byitezwe ko rizavamo igisubizo ku byibazwa niba koko yaba agiye gukorana na AFC M23. Muri Werurwe 2025 uyu munyapolitike yabwiye itangazamakuru ryo muri Afurika y'Epfo ko iyo abakorana na AFC M23 urugamba ruba rwarafashe intera iyo ruriho kugeza amagingo aya. Yaravuze ngo ntibyari kuba bimeze gutya yaba narakoranye na, yaravuze ngo ni nyuma kumushinja ko bakoranaga n'umutwe wa AFC M23 arababwira ngo ngewe iyo nza gukorana n'uwo ibintu byari kuba byarahindutse, ibintu ntago byari kuba biri kuri uru rwego, byari kuba byarahindutse, kuba byarafashe indi ntera cyangwa se n'intambara yarahagaze. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, hari indi nkuru bifitanye isano nayo iri hano ivuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abayobozi b'intara basabwa gukumira ibikorwa by'iri shyaka rya Kabila. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Jacques Shaban yasabye abaguverineri b'intara zose ko ari 26 gukumira ibikorwa by'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila Kabange. Intara 26 za Kongo
Ministre Shaban afashe iki cyemezo Ephraim cyo guhagarika ibikorwa bya PPRD nyuma y'uko Kabila agira uruzinduko mu mujyi wa Goma twabivuzeho, ndetse Goma ikaba igenzurwa na AFC M23 bivuga ko irwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa. Abantu ba hafi rero ya Kabila batangaje ko mu by'ukuri koko yageze mu uyu mujyi, ariko ikimuzanye ni ibiganiro agomba kwitabira bigamije gufasha uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro n'umutekano. Aje yikoreye igisubizo cy'ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko by'intambara imaze guhitana umubare mwinshi w'abakongomani, abandi bagiye ishyanga bari mu buhungiro bamaze imyaka n'imyaka. Rero Kabila bivuga ko aje mu iki gihugu kwitabira ibiganiro bizafasha iki Kongo kugira amaro. Niba numvise neza bwana Besa ni nka wagiye kuba umuhuza w'ibyananiranye cyangwa azanye igisubizo cy'ibyananiranye. Muranyumva? Iyi nkuru twayirangiriza by'ingenzi twabivuze, sigaye kadukore bwa busesenguzi bwacu. Ahangaha ibitangajwe n'iri shyaka rya bwana Kabila Kabange kuza igoma ntibivuze ko cyangwa ntibisobanuye ko aje gukorana na AFC M23, cyane cyane ko hari ibiganiro bivuga ko biteganijwe mu mujyi wa Goma bigamije gushakira amahoro n'ituze n'umudendezo iki kibazo cy'intambara za Kongo. Bivuga ko ibi biganiro byo yaje kwitabira, ariko leta ya Kinshasa yo yarikanze. Twarabibabwiye mu biganiro byacu bitandukanye ubwo yinjiraga mu mujyi wa Goma akomotse cyangwa se anyuze mu Rwanda. Nasi ibiganiro yari yabitumiwemo. Ahubwo ikibazo cyo kwibaza ibyo biganiro byatumiwe nande, niwe uri guteganya ibyo biganiro, ni ibiganiro byatumiwe nande, bizahuza bande na bande. Twari twikorera ubusesenguzi twebwe Ephraim. Tuvuga ubwo Kabila yinjiraga mu mujyi wa Goma, ni ibintu byagaragaje byateje ikibazo muri Kongo. Perezida wa Repubulika ya Kongo yari mu ruzinduko Lubumbashi, ahita biva mu gitaraganya. nta nubwo amakuru atugera avuga ko nta nubwo yasezeyeho bari kumwe, ntibigeze bamenya nuko ibintu bigenze. babugiye kubona babona umuntu aragurutse arabwira Kinshasa ndagiye, arirukanka. Akimara kumenya ko uyu mugabo ageze ku butaka bwa Kongo, bivugwa ko ariko ngo icyatumye haguruka akagenda n'iki cyari cyatumye haguruka, yagize ubwoba bw'iki. Yagize ubwoba ko abajenali bakuru cyangwa se bakomakomeye mu gisirikare cye bashobora kumva inkuru ko Kabila yahageze bagahita bamukubita kudeta akifatanya na Kabila. cyane ko abajenerali ni bamwe mu bayobowe na Kabila ubwo yari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Bivuga ko babanye mu bihe byiza bitandukanye, na n'ubu ngubu nubwo atakiri perezida abo bajenerali baracyamufite ku mutima. Urimo uranyumva cyane? Rero byateye perezida Tshisekedi ubwoba, arirukanka asubira Kinshasa, anashyiraho itsinda ry'abantu bagomba gukurikirana intambwe zose uyu mugabo Kabila Kabange ateye, ariko ubutaka bwa Kongo bakamenya n'ibyarimo. Kuba Tshisekedi afite ubwoba bw'uko Kabila yagarutse ku butaka bwa Kongo, ubwoba bwe bufite ishingiro cyangwa nta shingiro bufite? Bufite ishingiro, bufite ishingiro cyane bwana Besa. Dushingiye ku kuba mu by'ukuri Kabila Kabange yarayoboye kiriya gihugu imyaka myinshi kumusumbya. Ikindi ni nuko mu by'ukuri biranavugwa ko n'abasirikare bakuru bakomeye muri kiriya gisirikare cya Kongo ari inshuti za bugufi cyane za Kabila. Rero kuba yarahise afata igitaraganya kuri indege bwangu, yari afite ishingiro kuko yabonaga ko isaha yari yose ibintu bishobora guhinduka. Bifite ishingiro cyane.
ariko se nubwo nimba aragize ubwoba bw'aba bajenerali n'ubundi bakaba bakiri mu gisirikare cye ubundi ntabwo bafite ubwoba ko n'ubundi bashobora no kumuhinduka nabo bakajya ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi bwe, cyane cyane ko bosi wabo yongeye kugaruka ku butaka bwa Congo, bosi babanye imyaka 18, bosi bakoranye neza kugeza avuye ku butegetsi. Birashoboka ariko nkuko bitashoboka kuko umenye ko iyo bari hariya muri biriya bibanza by'umukuru w'igihugu ubwabo bonyine ubwabo ntabwo bizerana, bashobora kubikora bagafatwa, bashobora baba bacungana bose kuko uriya mugabo nawe ntugire ngo ari hariya yaricaye gusa, nawe ntiyagira abandi bubaka bamurimo, byanga byakundana umusivili ariko buriya hari igiceri ntacyo kitakora. Akirusha umugabo wundi yakwa murusha ibiceri. Okay, nta kimurusha ariko uri ku butegetsi niwe uba ukomeye. Ano perezida n'uriho. Perezida n'uriho. Ariko buri wese aba perezida n'abakoperative n'abaperezida. Mvuze nka wa muturage ngo twese turi ba perezida. Twese turi ba Bwana perezida, twese turi ba perezida. Perezida yikanga. Nanjye burya ndi perezida wa koperative. Perezida yese yikanga, twese turi ba perezida. Iki gihugu se kirimo ibihugu bingahe? Kumbe umuturage yivugiraga perezida wa koperative. FM. Yes. Birasa nkaho Kisekedi n'ubutegetsi bwe bafite ubwoba, bari gutinya cyane uyu mugabo. Kandi koko kumutinya bifite ishingiro. Uyu mugabo ntabwo ari umusivili n'umusirikare. Yego. Umusirikare noneho bigaragara ko afite ibibazo n'ubutegetsi buriho. Yavuye ku butegetsi mu nzira nziza, nyuma kuva ku ubutegetsi butangira kumugera amajanja. Uyu musenateri nyuma kumugera amajanja ahitamo kubava mu maso, arigendera arahunga, ariko yongera aragaruka. Kuba yagarutse nawe ntago ari umwana kuko hari ibintu byinshi agomba kurengera, cyane cyane agomba kurengera abakongomani bafite ibibazo by'umutekano muke n'intambara. Icya kabiri akanarengera umuryango we uri mu mazi abira, sibyo? Ejo bundi wumvishije muri ya pariki ya Kingati bigitwa mu cya pariki Kingati. Barasatswe ngira umugore we yari yavugije induru agaragaza uburyo kibana bapiye cyangwa se babasahuye mu mitungo yabo. Yavuze ko ari ihohoterwa bakorewe. Uyu mugabo akeneye ko abakongomani imbere na mbere bagira amahoro, ibibazo by'indamara bivemo, asigaye n'umuryango we uri safe nawe ubwe. Bene nta kuntu waba arabaye perezida imyaka 18 Efrem urangiza ujye mu ishyamba cyangwa se ujye ishyanga, ujye mu buhungiro, kandi wari ku ubutegetsi mwituze. Byanze bikunze byanatuma uhindukira ugatera umugongo ubutegetsi buriho, bakora n'ababurwanya kugira ngo ubone aho upfunda umutwe cyane. Kandi ikindi besa umenye ko mu by'ukuri uyu mugabo Joseph Kabila Kabange twakomeje kubivugaho cyane, ni umuntu muri biriya bice uzwi neza, utarakoreye wenda abaturage nabi, wenda mu buryo twavuga ngo bivuga ko ari umwe mu perezida bakunzwe n'abakongomani. Kuba rero uyu mu perezida akunzwe n'abakongomani benshi, ni ukuvuga ko ariko bafite n'ishingiro kuba bamukunda bitewe n'uko ubutegetsi bwa Felix Chilombo bwaranzwe n'intambara besa. Ntabwo abakongomani bakeneye gukomeza kuba muri izi ntambara za hato na hato, intambara zitarangira. Mbese igihugu cyose cyarahungabanye, ni intambara. Abantu birirwa bapfa buri munsi, abandi bakamburwa ibyabo, yewe abantu bakarara mu bihuru, abandi bakagira gute, abana bagapfa, abasore bagapfa, ababyeyi bagapfa. Nta wakwishimira ko igihugu cye gihora mu ntambara besa. Urumva ibyo byonyine biri mu bituma uyu mugabo aramutse yiyunze na M23 koko mu by'ukuri abaturage benshi bamushyigikira kuko barambiwe na ziriya ntambara. Cyane cyane ko abaturage
ibintu babishyira ku munzani bagapima bakavuga ngo mu gihe cy'ubutegetsi bwa perezida byari bimeze Joseph Kabila byari bimeze gutya nubwo hari intambara ariko zageze igihe zigera ku iherezo. Icyo gihe ku butegetsi bwa Kabila abaturage bakoraga business nkuko byahoze, nta baturage bakomeje imirimo yabo. Ariko wagaruka ukareba uburyo uyu munsi ibintu bimeze Ephraim, uyu munsi ni bangaye bakora business muri Kongo n'abayikora bazikora bafite ubwoba, bahorana nta cyizere cyo bari buze bagasahurwa imitungo yabo, nta cyizere bafite kinari yabo, bagasahurwa n'igisirikare cya leta bafite ibikorwa babo. Abaturage barashyira ibintu ku munzani bakareba kuvuga mu gihe cya Kabila twarahingaga tukaneza, twaroraga amatungo yacu akamera neza, ariko se uyu munsi imeze gute? Kongo ni imwe mu bihugu bishonje, imwe mu bihugu abaturage bicirisazi mu maso mu gihe cya manda imwe gusa, kimwe mu bihugu kiri kubura n'abaturage benshi bari kwicwa n'intambara za hato na hato. Ni ibibazo ariko reka twizere ko wenda niba koko Kabila yaje akaba aje kugira ngo abe umuhuza mu by'ukuri nk'uko iyi nkuru yabitubwiye, reka turebe ko aje muri ibyo biganiro koko se ibyo biganiro se baringa byo ntabwo ari baringa ko ntabwo biraba kugeza uyu munsi, ntabwo tuzi ngo byateguwe nande, ibyo ni biri kuvugwa gusa. Icyo twakibaza ese kuba yaza Goma bisobanuye kuba aje kwinga kuri M23 cyangwa koko ari mu ibyo bikorwa byo kuganira n'impande bireba bashakire igisubizo ibibazo Kongo ifite. Ntabwo y'amasaha wacu urubanza ngo Kabila aje kwiyunga na M23 ntaho wahera uvuga ngo jwe mu veto ko nyir'ubwite nabyo aratangaza aze yabwiye abantu ko abantu babwiwe ko ari bugize imbwirwaruhame ku baturage. Icyo mutegereje ni iki? Dutegereje ko iyo mbwirwaruhame azagaragaza aho aherereye, nimba agishyikiye leta ya Kinshasa cyangwa se rwanda rwa AFC M23. Icyo gihe nibwo abantu bazahita batangira kumujajinga, bazamushyira ku ruhande rwa M23 cyangwa se rwa leta. Yego, niko bimeze. Twasoza nta mpamvu yo kuvuga ibintu byinshi. Ikiriho nuko information yatambutse. Reka tubashimire cyane, turacyahari turagaruka mu yandi makuru bereterwa na update. Icyo seri update twari babwiye ko tugomba kuba duhari kugira ngo tube abambere kubagezaho ayo makuru, muyamenye mu bambere munyuze ku izi mbuga zacu, YouTube zacu. Reka tubashimire cyane. Shalom.